Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ya kenduk markmat Modi bat Xi Jinping haka BRICS Summit. Prime Minister Narendra Modi ulaya syundur lang bat Xi Jinping ubadai Presiden jongka China rengkat bat kiwe kinongelam jongka BRICS. Modi ulapoi syaka jinya keren kam kinongelam jongka BRICS haka BRICS Summit kabalalong ha Johannesburg ha South Africa. Prime Minister Narendra Modi bat Presiden jongka China Xi Jinping kilaya kenduk markmat ha Johannesburg ha South Africa haka jinya don bentalang haka BRICS Summit. Baru arngut Modi bat Xi Jinping kilaya don bentalang bat kiwe kihe jongka BRICS banya syundur lang shiken hun hendrai umpat tipsyai hatu Modi bat Xi Jinping kia sunuk tilang neem haka ne jinya keren kam jongka BRICS. Hakane ka jingalang jongka BRICS ki kongsan kindai kinongelam jongka India bat ka China. Ompat tipsyai hatu Modi utre ne am banlam kmat ya kane ka meeting bat Xi Jinping kumbang itip baka India bat ka China kilaya syun nakadaw jongka jingale persya ha Eastern Ladakh nadu ubnai jun hajar arpo kumban supun ken mau ba Modi bat Xi Jinping kilaya kenduk teng haka jinya don bentalang haka G20 Summit kabalalong ha Indonesia ha usnem baladep bun nangi ngimtip ya ka jingmud jong ka BRICS ka BRICS ka deka seng jong kisan teli kiri ka partai ka bakan tup ya ka Brazil ka Russia ka India ka China bat ka South Africa